kuri Gihamya TV, reka mbashimire ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa nyakwigendera Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Ndi Anize, ikaze mu kiganiro. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2021 mu masaha ya nijoro nibwo leta ya Tanzania yemeje ko John Pombe Magufuli wari perezida w'iki gihugu yitabye Imana ku myaka 61 y'amavuko. Urupfu rwe rwatangajwe na Visi Perezida Samia Suluhu Hassan kuri televiziyo y'igihugu. John Pombe Magufuli wari perezida wa Tanzania yitabye Imana ku myaka 61 azize uburwayi bw'umutima, aho yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam yari arwariyemo. Inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa nyakwigendera Perezida wa Tanzania Magufuli yatangajwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 z'ukwa gatatu 2021 kuri televiziyo y'igihugu, itangazwa na Visi Perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda Samia Hassan Suluhu. Samia Hassan Suluhu yavuze ko perezida yishwe n'indwara y'umutima aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yavurirwaga. Nyakubahwa Magufuli yajyanywe kwa muganga ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2021 mu bitaro byita ku ndwara z'umutima Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Mu ijwi ryuje ikiniga cyinshi, amarira azenga mu maso, yavuze ko mu minsi 2 ishize aribwo uburwayi bwa Magufuli bwakajije umurego, atangira kwitabwaho mu buryo bwihariye nubwo byarangiye ashizemo umwuka. Perezida Magufuli yari amaze imyaka myinshi arwaye indwara y'umutima. Umuntu urwaye bene iyi ndwara yahitanye Magufuli, umutima we utera cyane mu buryo budasanzwe, ku buryo ashobora kugira ibyago byo kuba n'imitsi yo mu bwonko yaturika cyangwa se umutima we ukaba wahagarara mu buryo butunguranye, binajyana n'ibindi bibazo by'uburwayi bwawo. Umuntu ufite iyo ndwara, icyo gihe umutima we uba utera mu buryo budasanzwe bugoye kugenzurwa, usibye kuba uyirwaye akunda kugaragaza ibimenyetso birimo kuba umutima watera cyane, ashobora no kubura umwuka cyangwa se agacika intege. Mu itangazo yagejeje ku banyatanzania, Visi Perezida wa Tanzania Samia Suluhu yavuze ko iyi ndwara Magufuli yarayimaranye imyaka irenga 10. Mu minsi ishize hasakaye amakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye avuga ko Perezida John Pombe Magufuli ashobora kuba arwaye icyorezo cya coronavirus, ndetse bakaba baravugaga ko ashobora kuba arembye cyane akaba arwariye mu gihugu cya Kenya. Gusa aya makuru yaje kunyomozwa ndetse bamwe mu bayakwirakwijwe barafatwa baranafungwa. Nubwo Perezida Magufuli yari asanganywe iyi ndwara y'umutima, ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nibwo ubu burwayi bwe bwaje gukara, yumva amerewe nabi, ajyanwa mu bitaro bya Jakaya Kikwete, akomeza guhabwa imiti anitabwaho n'abaganga b'inzobere bo muri iryo vuriro kugeza ubwo yitabye Imana. Nubwo Perezida John Pombe Magufuli yitabye Imana, ariko ntitwabura kurebera hamwe bimwe mu byamuranze ubwo yari umuyobozi. Reka twibande ku cyorezo cya COVID-19 cyayogoje isi yose muri rusange. Magufuli nka perezida wa Tanzania yakunze kumvikana inshuro nyinshi avuga ko mu gihugu cye iki cyorezo nta kiriho, cyane ko yagiye anafata ibipimo byinshi bitandukanye ndetse akagaragaza n'impamvu nyinshi zigaragaza ko muri iki gihugu cye iki cyorezo cya coronavirus nta gihari. Aha twavuga nk'aho ubwo byari bimaze gukwirakwira mu bihugu bitandukanye by'isi mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2020, we yatangaje ko mu gihugu cye nta cyorezo kirimo, ubwo yapimaga ibimera ndetse n'amatungo, avuga ko nabyo yabisanzemo coronavirus. Kuva icyo gihe yahise atangaza ko mu gihugu cye nta coronavirus ihari, ndetse ahita ategeka ko iki gihugu kitazongera gutangaza umubare w'abanduye. Magufuli kandi yakomeje kumvikana ashyira imbere ibintu by'Imana cyane, aho yashishikarizaga abanyatanzania gusenga kuruta gufata imiti y'abazungu. Ahangaha yashyizeho ibihe bidasanzwe, aho yashyizeho iminsi 3 yo gusenga, abantu biyiriza ndetse bakanaburara. Ahangaha amafoto ye akaba yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragara ari mu butayu, aho yari yicaye ku ibuye yagiye gusenga, ndetse agakomeza no kubishishikariza abatuye Tanzania. Nyuma y'iminsi 3 yaje gutangaza ko
icyorezo cya coronavirus kitakiri mu gihugu cyabo ndetse banashimira Imana yuko ngo yakibakijije. Usibye kuri coronavirus kandi Perezida Magufuli yagiye arangwa no kuyobora bitandukanye n'abandi bari barayoboye igihugu cya Tanzania. Aha naho yagiye agaragara mu bihe bitandukanye ari ku mihanda ari kumwe n'abaturage bari gusabana, ndetse akaba hari n'ifoto ye yakwirakwiye arimo ararya ikigori cyokeje ku muhanda. Bimwe mu byo abaturage ba Tanzania bishimiraga bikanarushaho gutuma bamukunda. Pombe Magufuli kandi yumvikanye nk'umuperezida wagiyeho ariko utarigeze yumvikana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho byagiye bivugwa cyane ko batagira uburenganzira bwo kuvuga. Nyakwigendera Pombe Magufuli kandi ntiyigeze ashyigikira gahunda yo kuringaniza imbyaro, kuko nk'uko tubikesha ikinyamakuru Taarifa, yagiye avuga ko ibyo ari ubunebwe bw'abaturage ndetse n'ubujiji bwo kuba badashaka gukora cyane kugira ngo bazatunge abo babyaye. Reka turebe incamake ku buzima bwa John Pombe Magufuli. Magufuli wari umaze amezi 5 atorewe kuyobora Tanzania muri manda ye ya kabiri ku mwanya wa perezida w'igihugu. Yari yarashakanye n'umunyakenyakazi Janet Magufuli, babyarana abana babiri aribo Joseph Magufuli ndetse na Jessica Magufuli. Uyu nyakwigendera yavutse ku itariki ya 29 Ukwakira 1959, ubu akaba yari afite imyaka 61. Manda ye ya mbere nka perezida wa gatanu wa Tanzania yahitangiye ku itariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2015. Magufuli amashuri yabanza yayigiye ku ishuri ribanza rya Chato Primary School kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu mwaka w'1974. Naho icyiciro cya mbere cyayisumbuye yakigiye mu seminari yitwa Katoke iherereye mu gace ka Biharamulo. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yagikomereje muri Mukawa High School. Magufuli kandi amashuri yisumbuye yarangije mu mwaka w'1981, ubundi amasomo ye ayakomereza muri kaminuza ya Dar es Salaam, aho yize ibijyanye n'ubutabire, imibare ndetse n'uburezi. Uyu nyakwigendera yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza n'iy'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Magufuli yamenyekanye cyane muri politiki ya Tanzania mu 1995 ubwo yatorerwaga kuba umudepite, umwanya yavuyeho aba minisitiri wungirije w'abakozi n'umurimo kugeza mu mwaka wa 2000. Kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2006 yabaye minisitiri w'abakozi n'umurimo. Naho kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2008 yabaye minisitiri w'ubutaka. Kuva mu mwaka wa 2008 kugera mu mwaka wa 2010 yabaye minisitiri w'ubworozi n'uburobyi. Naho kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015 yongeye kuba minisitiri w'abakozi n'umurimo. Nyakwigendera Magufuli wabarizwaga mu ishyaka rya CCM, Chama cha Mapinduzi, mu Kwakira 2020 nibwo yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania ku majwi 88. Akaba yitabye Imana, manda ye ayimazeho igihe gisaga amezi 5. Magufuli kandi yitabye Imana nyuma y'uko mu kwezi gushize Seif Sharif Hamad wari visi perezida wa Zanzibar nawe yapfuye nyuma y'igihe avuzwe icyorezo cya coronavirus. Abaperezida bayoboye igihugu cya Tanzania, uwa mbere harimo Julius Nyerere, yayoboye iki gihugu kuva mu 1975 kugeza mu 1985. Uwa kabiri ni Ali Hassan Mwinyi, yayoboye iki gihugu kuva mu 1985 kugeza mu 1995. Uwa gatatu ni Benjamin Mkapa, yayoboye iki gihugu kuva mu 1995 kugeza mu 2005. Ku mwanya wa kane hariho Jakaya Kikwete ariwe John Pombe Magufuli yasimbuye, akaba yaragiye ku butegetsi mu 2005 akabuvaho mu 2015. Naho perezida wa gatanu ni John Pombe Magufuli,
wagiye ku butegetsi mu 2015 akawuvaho mu 2021 yitabye Imana. Muri aba baperezida bose uko ari batanu, John Pombe Magufuli niwe utarabashije kuyobora manda ebyiri nubwo yari yamaze gutsindira manda ya kabiri, ariko akaba yitabye Imana amaze kuyoboraho amezi asaga 5. Imana imuha iruhuko ridashira. Muri iki gihugu hahise hashyirwaho ibihe bidasanzwe, harimo iminsi 14 y'ikiriyo ndetse amabendera akazururutswa kugeza muri 1/2. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, mbibutse gukanda subscribe, share ndetse munaduhe ibitekerezo byanyu, ubundi amakuru mujye muyabonera ku gihe kandi yizewe. Niba ukeneye amakuru ya politiki, ay'imibereho myiza, ay'imyidagaduro, aya siporo n'ayandi menshi ateguranye ubuhanga kugeraho ku gihe, kora subscribe kuri YouTube channel yacu Gihamya TV, usharing inkuru zacu, ukande like, unadusigire comment yawe. Gihamya TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.